Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hadian kaji opediang ya kaji ujor naki kena kan thay lekai cricket jong kajalla ki badan hapo ka top women's under 23 halor kajing sha jong kti ba kajing sha le kan slen hakin nong panya jongki na kalyang ka Meghalaya State Commission for Women MSCW kalashim khiai kani ka kam hadian bala kenno ba ka Meghalaya Cricket Association MCA kam sham lale ai halor kajing ujor jongki Habakran Shagilat Pathai Kubor Hakashitare Unaitung Araja Arpong Rio, the chairperson Jonga Commission, Kakong Yaman Lang MCM Kalaong Baganigajing Jia Kadai Balakta Shibon Yaki Kana Kantai. Kalayto Bahadian Baka Commission Kalayok Pediang Kajing Ujor, Kalakot Yakran Yaki Basha Kano, but Yaki Kana Kiblasha Jongti Ban Penlong Kajing Toket. Kakong Yaman Lang Kalayturu, Baha Kajing Toket, Kiblasha Kano Kila Pla Bakilale Iki Kam Balakano Persha Yaki. Kumta ka commission kalapen mi ya ka hukum sya ka Meghalaya Cricket Association ban Weng kam sipor katu kat ni bana yo head coach kat ba yo team manager pan la batha ban Weng no na ka kam namar ba ka jingle jong u kala kham kata ajur yakini ki khanna nolor kata ka commission kala khot hajer ru ya sawot kinong ket kam jong Meghalaya Cricket Association ki bala mi kerteng ha ka jing ujor namar ka jing bam sim khia jong ki halor ka jing ujor ka bala ujor da ki khanna Kakong Yaman Lang Kalaong baka commission kala dep haru ya ka order sya ka MCA bakan syam ya ki disciplinary action persya ya kini ki sawot kinong ket kam kat kum ki kendon ki badai. Ka Meghalaya State Commission for Women Kalaong bakan dang yai bot dien ya kani ka kam ban penti kana baka hok pat ka jing singan jongki kan thai kam tam ki noi le kai bakin yo ya ka jing ya da bat ka jing bishar ka ba hok. Kani ka case jong kini ki under 23 women cricketers team kala kta ki babon no Jadi syukur ban penchai kan dia dekat ni nama bang ni la le ke tadi ban penchai nung pong do ban dei ban shimman ni kan ke case lagi wan ki wan jor ki kena but maki kila apna do banai December hadu banai May mo kamut san banai ba kila syuap sawan check commission but ni sa shimpi ban bat hangta ban ya kendo bat kim dei ban ya kendo ban sien ya kendo tu kan ni sien ban so ko mo and so to it the jing air the jing but the reality then jong problem the jing they based on that but there is a cut the kito can form the complain against the head coach but way but there the assistant manager so ngilap ba kadai jing shisha but la violate in the posh act sexual harassment at the workplace but ni so si ban ong ya kata tang ba no kat kon jing ja ka dong ta dia ni penkendo yang ni kendo syai ki mo me de long fair ban ni kendo syai ki ban sengap ki ke ibu kita pai but penkendo ya ki ro bat tu kena complain ya ki te ni la ba ke de jing shisha but makiru kim la hi ban ben kata nama ba ka shisha ka don they based on that ni sa make ni order but ni recommendation from head coach makin suspend no you suspend you tu kan ni benai but kamtam le bam dan kenjing ya dei but kena mani pendo e but kena okay the your assistant manager they recommend ba shaban dismiss ban Weng no marka kla kham long ba kham associate jinja the na lor kata pa de kadon sa kadon kani ke jing puli pa de ba kumno kini kena kila ai kini complain na do December but like the rega ka email maka email bakini ki officials pa de kinam kit kam jong ka MCA pa de kam kit kya kam ye le ye shi singi ila ban ong mo ye ila ban up kan henry do san banai ban up ta kala ban ban ila ban tiang mo de namar makiru kita kisah mo ta officials ro kidan ka complain de mengingi hap khot yaki my is the girls complaints mo kala dan ko complain jung itu kena kai tingi khot yaki but ni kendo ni kren but ni skap ki statement jung ki but ki on ni halor kan ni but kendo ro but ki kap to kan ni kena kai mo namar ban de ki benong fair mo de benong sidang ni no but ngilap kap tu kat ni kijing lap baik sa nang ya thon pot legal consultant jom ni tamba kawai ngilap an ong ba ki ai kita ka daw
ba kadon ketak election tu kapor but kadon ru ketak mereka court case na terkadau kia pun kam Henry gijing keli yang ni pada kalong kum dia kan ni susi benong she sing arsi tikla ban klep kan lepi pun kam ni ru khoi ma Henry hadu san benai dia ketuk san benai la banja ki pun ki gijing mai tagi kena dan ni ki gijing ja a lot of things can happen mo terkadau ni susi benong ba ki la le ki benong benong morally responsible mo benong instinct ya kan ya kam kepada bagi kena safety ke jongki the very people that they're there ya kita ki bagi don hang to ban yarap ban ni ban ya dai ya kata ki mle mo ke ho ya kata ni ya snow ba president bo ong ba kala de ko for ba ong kham wan kala chpo office na ka dau ki pe hi ga email tamam dan ba ya thoyo kata ka de ke jing ong ke jong dia ya kata pada long issue ong bakal ong institutionally constitutionally and morally he is responsible also but kiwi you dia kata de way Andre ya unio operations manager pada ni yo I ba ula de ble ka kam lam ula de bi tho ya treasurer but you secretary ta kata de tang kam ram ka jong ti ula de pala ya kata ni appreciate ya kata mo ya kata ka jing long sure jong ban ya tho Andre ukam ban chu sure pada kan tang kata ba sigi kan tu barok khai bam de ban chu ngap tang bi yo snow Andre yo I ke jing ja kom ki ne phi ban kam mi shakmat keli jing keli wat beli kem le mo tang kata kan chu dan kata ka jing khat ya kan ni ka jing le ka jong kini anggot mo Andre ya secretary pada but you treasurer pada te ngi so tho la ki jing ya keli jong ni pada statement ka jong ki ne but kan sebatai hadian ba maki kilatip tang ba le se mo kum kata ba ong ba ki bo kem ki ken sting ya kan ni but ya kena kam but ki shim kya ya kena kam but they are responsible morally again constitutionally and institutionally responsible for this no and later kata ki kem bo ru ha bo kena ka new apex council I think that ki you can do a meeting hadian ru ki kem bo e kata ka agenda no dia ya kataru kumbang apau shisha but min sa kin sabatai bahai mo legal council jongi arwan kin sabatai bah ke ka stand ke jong the secretary mo tingi sosi ban crunch pumpkin ke bro khoi ta pa ni hap ni pada kata ka order ke recommendation mo kat kum ka por ka pangidan mo shupni ya kita bagi la le kita bagi kem le ka e badai mo dia ka shong ba ka MCA kata ba ka jurisdiction jong kita kile ni shupni ba ka finding namang ni we have to be true to what we are hearing mo and nothing more nothing less dia ka shong ba ka MCA ka le kat kum ka board ba ka constitution jong ki kata ta kam de ka thma ga jong ni ka thma ga jong ki pat ni ro ni bun kam ni kwa ro na phim beling ya wan man ta si ro ban panchai kini ke eng ki khna ba phim nom ya no ge la kwa ban kli no man ta na mal beling ni kwa ban ya bun kam ki we te ya kam ya kan ni la dap te ka kam no ni la panchai but kala dap hopefully kam no wan chu ha ni na mal ban man ka si ki la mi ki kam mo de they mean will appreciate the press also unless you have very important questions to ask us that we are not clear about long kat bana hi to ai ni tre ka kam na jong mo but ye ka badai pada ka thma ba ong ti badai ke kijingnya ka jala ne kijingnya nyala ne ke badai shabar pare te kare ka another domain mo ka bam de jong MCD mo te ngishko pan ong ba tang kan dia ro ban kumbang la de kran karang ro ban ye le inspection ban ye le pet but kipon kijing dona shisha but kila ban there's room for improvement mo kum ko khamta me ka bam ka di nutrition nang ta pa de ka jing long ki privacy dan dian pa de ko ta kan ter de be ka jing kan to jong ni pa de ka khato ka de na man ta ki current officials and the president dan pendep no ikan ka kam wet no kana ba kam nom dan kata ka jing to te ha ka jing kam pisa kam tam kana ba kim nom suffer mo kim nom don jing e te kini kinong kit kam ka wei kata bat dah baki jing e kadang hang ta kini ki affect pada ki cricketers
kin ye le chano kin compete the very dream that they have but kin num la ban le kata tini kan tu ye baro ba kin le wood ya kan kam knamba kan ya bet no but cricket team we wish the best ya kan cricket association akan nang ya chakmal pan kan tiu nam ya kan ta riba jadi Ani ke case cumi mentang ni dan actually ki complain ni cing syak complain ke benengkong mat complain ke ba complain ke benengkong ke day complain ya amut ki respondent we de head coach we de assistant manager complain ke ba ke day ya ki sawut ki MCA member ki babat hak pepor acara pusan telang kumat rai kini ki order bagi guidelines jumi ni la ba itu amut kemut kila hak ko Posh Act tekan dia dengan matai pihak kan ke section 2 jong ko Posh Act ko ong ba la dai no ki bayar hak ki le training kin la da ki aya kini ke remarks no verbal remarks ka panlong bom siu tanat kin thai kin hak ko ta ka actแต่ head coach จงอยู่ละครับลงบากตะก section จงก็ Posh Act แต่คันเดียดอยู่เนี่ย assistant manager ประเดกคำลองแพทย์คันเดียดบากระดนคันเดียดก็ physical touch ตัวคันเดียดแต่ตากระดาวมีละ pass through อีก order ก็อยู่ head coach ก็ได้เป็นปัน suspend กับตัวกันนี่นะอย่า manager ประเดกก็ได้เป็น terminateแต่เรื่องบาคุมันเนี่ยกิลากลีบาเรื่องบาอยากนี่กิสาวดเด็กที่ ex member จงกับบัดกิ present member จง MCA โรกิลาหะกันดันบาเบลย์กิม take action หาตัวก็พอดอยากนี่กิ complain แต่ตากไว้ complain หา3 December บัดไลน์3 December จงอาจจะรับผู้สันแต่เรื่องบากตานี่ละป้าเสียก็ order คุมบาฟิดอยบากับ MCA เรื่องบากับ ombudsman จงกินชินนี่ disciplinary action นี่กิแต่สักวันก็ตุกจิงกลีมันเนี่ยบางทีองบางานเป็นชายคนเดียวเบลย์present president อีกแล้วนะมั้งแต่กันนี่ก็ case กับ poison นี่กันเด็ดกับ case กับบางทีองนักพนันกับสุโมโตบางทีละชิมหินแต่ก็ case กับ file complaint บางทีตุกิสาวมุดกิตุกิ complaint นั่นแต่ดังบางที complaint นั่นกิตุกิสาวมุดบางที file กิเป็นมีอีกนี่กิแต่งเรื่องหมดแต่กับคุมกับ civil court civil suit งานเป็นชายคนเดียวมีละให้กับ court กับละบันอัด respondent และได้มีอีบางมีดอนกำเห็นเรื่องมันในหลักตะไตมันนั้นบางหลักคอร์ดมี present president มีอีบางดอนกำบัดงี้งิมละดูกata กับ extend บังชูอัดฮีกตัวเต็ม respondent แต่กระดังงิมละบันอัดมีฟีให้ใน complainant อัดงานทรายไหลอีก report อีก order กับ complainant versus respondent แต่ base นะก็ต้อง complain ไปปฏิอาขณะมีอายี order base ลำบากตัวแต่กระดังครั้งpass อีก order กับใบยาเด็กบันอัดบัน respondent อยู่President Henry kumbaon madam mane nila ai ya kan ik order pada nila directly ya president MCA president of MCA but in kia but in follow up ya kan ni but pentreka ya kan ik order jumi perlu buat ai pori ilai post ni in compliance ya kan ik order pada in comply dengan order akan kadang in comply dengan order ke commission pada kan perkat dak welcome kumno benle bangnya dai kita thei kiba le cricket ba shwa kita itu pak itu dan ya sha live post by president in Shillong Mail kan kemudian hakiki kino ki aggrieved person la dak kimsu tanat ya order kila ban appeal ya kata kila ban point don raya kata ka nimla ban kan ki ban let shakot la dak let shakot ni pedang ila follow up ya procedure kat kum badai kat kum ka ak bala aya ni ka bol ni follow ni la le kam ban.com ta ka shong hakiki pedang ya kata la dak let high court and other courts ngi tiang ya kata ngin ni le Habatin, pej bahagi ke shop plus F. ke plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya